će biti 11-terac. Modrić 2-0. 2-0 Luka Modrić. Dolazi, pritišće Mercada koji to vraća za Cavaliera i griješi. I radi! Pa potegne te Luka, imaš pravo i te na udarac. Modrić i Modrić! Rakitic i 3-0! Šta je ovo? Kakva je ovo? Čudesno! Pamtit ćemo to cijeli život! Pivarić i tu imamo čovjeka na lopti, tako je! Milan Badel! Perišić! Pa tako se to radi, Ivane, čekamo te! Vrsaljko i oštra lopta u sredinu. Mandžukić i Mandžukić! Tako je! Savršeno! Nogama je to uspio zaustaviti. Rakitic će biti naš zadnji izvođač. Rakitic! I evo nam pogotka! Evo nam Andrej Kramarić! I ovo je Vida! Vida! Naš Bečar i Dika! Rakitic! Rakitic vodi Hrvatsku u polufinale svjetskog prvenstva! Vrsaljko, konačno njegov dobar ubačaj i Perišić! Pa konačno! Pa to je nama trebalo! Perišić, potegni Ivane! I kako sreća da to nije ušlo za Engleze! Perišić, Mandžukić i Mandžukić! I Super Mario je zabio i